Hoću da ti pokažem šta je to Saludija. Hoću, neću se više nervirati kraj ove glupe sprave koja sam počela. Današnja deca ne znaju da se igraju, stvorene su za različite moguće igre, ali to su mlade bezlične sprave. Nema veselog graje, državne zanimke, trčanja lica. Joj, kad se samo sećam muke, nema vremena ni da jedem, da ne bih propustila uživanje. Mama mi izmisli nešto namazano na hleb, a crkne i kažete. Niste se valjda krili samo jedni od drugih. Vaksni smo preskakale po ceo dan, a dečaci su igrali klikere. Pa onda, aračnje barčnje, kopču, ili laste prolaste na moravu došli. Dečaci su zašli sa fudbalera. I to je me bilo uzbudljivo. Jednom smo obližili šumi i napravili divljačko od lijana. Bože, kako se nisam plašila da će puknuti. Letela bih bar 20 metara. Ćeš ti iz kuće ako ti zavoli pitanje. Ovaj kopčeg mi poklonio moj deda. Ma taj kopčeg je star ko kornjača sa Galapagos. Njemu je mnogo starih stvari. Nismo koristili još u prošlom veku. One nam pričaju priče o vremenu kada nije bilo struje kući. Vidite koliko je važan moj imenjak Nikola, koji je osvijetlio svijet. Deda, to je ovo malo gvozdeno čudovište. To je špegla, no žal. Stare, sad bih te poljubila od sreće što me podsjeti na našu dragu staru peglu. Još vidim baku kako pegla uštikane što stikla i organče čašove za kockom u sredini. Prvo sačekam da se pegla dole zagreje na podižnu sporedu, pa se onda vlažnim prstom pogleda li je spremna za peglu. A kakav je ovo pevac? Sad u želaču pegla se može naći nekako životinja. Lav, za primjer, a ovo je pevac od gošća, koji se ne smije dodirivati prilikom peglanja. Teš kripući kod dodiru zdrava pegla, naravno najprije pohvajtan i dugo ostaje dok je pegla besprekorno radi. Morao si da budeš pažljiv jer je teško ispraviti pogrešne ivice. Povremeno se pegla već raspori, da se ponovo ugreje. A ja gledam svima na bombone i skačem u kobake veselo ko vedenicu. I danas u nosu osjećam miris svežeg i uštikanog veša. Ja osjećam spih, ali miris zagorele pike. Baš lepa priča iz prošlosti. Ovo sanduku sve miriše na staro, ali ovo nisu bili Saludija. Oni su bogatstvo naših sećanja, zatim čuli. Bilo bi lepo da se o ovom čarobnom kovčegu ti vodiš biku. Hoću deko! Oglašavam ti da čuvara čarobnog kovčega. Ura! Idem da pisam obavezno druganu. U stvar, otrčiti do njih i pozvati. A možda ćemo i mi usput napraviti izraško od lijana. Evo ti koja čepice,